I gdje ste ljudeki, evo nas u novom videu u kojem ću vam pokazat kako dobiti vlastiti start button po vašem izboru. Jako je lagano, nažalost radi samo za Windows 7, ali mislim Windows 7 je najbolji, nemate izbora, treba koristiti Windows 7. Uglavnom da ne duljim, prvo što trebate jest otići na link koji će biti u opisu videa i odvest će vas na ovaj download i sve što trebate jest downloadat ovaj file. I trebat ćete WinRAR, da takneš, uglavnom tam je isto u opisu videa, to uglavnom ne pokazivam u ovom videu, lagano je sisneš install I kad to jesmo, imat ćeš ovak neki file koji će biti rarovan, no zato trebaš rar. I uđeš u njega i se to učite, zato mi mora iskočit add neki. Uglavnom, da kupiš, ali ne moraš kupiti. I tu imaš onak 3 ove fajla. Tu su onak svi čekaj, da bude lakše, da vam lakše pokažem. Basit ćemo. Ovo nam ne treba. Ok. Znači tu imate onak sve žive ove orbove. A uglavnom šta to znači jest, tu birate ih onako. Znači ovo vam je dok ovak kak izgleda. Dok ništa mu ne radite. Ovaj drugi je kad stavite miš na njega. A treći je full zadnji kad stisnete na taj orbić. Orbić kaže orbić mama. Kad ja pričam. Onda trebate otići u Windows 7 Start Button Changer V2.6. Desni klik i morate ga pokrenuti ko administratora. Inače neće raditi. Zato treba neke mora mijenjati na kompu tu. Zato treba prava. Onda odete na Select i Change Start Button. I sad nađete gdje vam je ovo. Znači meni je na desktopu. Tu, lijepo tu nađete ga. Sad tak ima milion orbova. Sada da nađem neki lijepi. A few moments later. Evo ga. Mogu bi I sam stisnete Open. I to je to. Čekajte. Sad će se to piu. Tan tan. I evo ga. To je to uglavnom. Uglavnom to je bilo to. Hvala na gledanju i čao.